Yeah. It's been a ride. Zdravo svima! Konačno je došao dan za testiranje Sony Xperia Z tableta. Ovo je, kao što sam rekao u prethodnom snimku, najnoviji i jedini tablet Sony kompanije. Xperia Z tablet se razlikuje od ostalih u dve stvari. To što je vodootporan i otporan na prašinu, ali i to što je najtanji tablet na svetu, odnosno tanak je samo 6,9 mm. U ovom videu ću reći sva moje zapažanja oko ovog tableta, odnosno sve prednosti, ali i par mana koje sam primetio, barem one koje meni smetaju. Tablet posjeduje ekran veličine 10,1 inč, meren dijagonalno, sa rezolucijom 1920x1200 piksela, što mu daje gustinu piksela od oko 224 po inču, a to znači, drugačije rečeno, da je displej veoma oštar, ne vidi se pikselizacija. Sony je ubacio i reality display sa Mobile Bravia Engine 2 tehnologijom, zbog kojeg boje iskaču, a uglovi vidljivosti su dosta dobri. Bolji nego kod Xperia Z telefona. Pozadi se nalazi kamera sa rezolucijom od 8 megapiksela, međutim, neću o njoj mnogo pričati jer kad vidim ljude da slikaju sa tabletom, diže mi se kosa na glavi. Ukoliko želite da vidite detalje kamere, znači kako izgledaju slike i tako dalje, u opisu ispod se nalaze link gdje postoje takve slike, a ja ću se sada samo reći da je ona dosta dobra i da pravi dobre slike napolju. Također, na samom tabletu postoje i portovi za microSD i microUSB, otvor za slušalice, ali su svi oni pokriveni poklopcima, samo malo da ga nađem, koji sprečavaju prodiranje vode u hardware. Znači, pogledajte, ovo je poklopac, ovo je otvor za microSIM karticu i microSD karticu i pokriven je ovim poklopcem. Također, kada se pokriju svi ovi ulazi sa poklopcem, nekako tablet dobija prefinjeniji dizajn. Hardware ovog tableta je super. Xperia Z tablet dolazi sa četvorojezgarnim Qualcomm Snapdragon S4 procesorom radnog takta 1,5 GHz, odnosno 1,5 GHz, 2 GB RAM memorije, Adreno 320 grafikom i 16 ili 32 GB interne memorije, zavisi od toga koliko vama treba. Međutim, zbog toga što je predstavljena na CES-u i MWC-u, znači Mobile World Congress i sad kako se skraćenica za CES, ne mogu se setim, izostale su najnovije komponente koje bi sigurno ubrzali rad ovog tableta, iako je rad na tabletu, kao što vidite, dosta prijatan i brz. Po Antutu i Quadrant benchmark rezultatima vidi se da ovaj tablet ne može da se meri sa najsavremenijim uređajima poput HTC One i Galaxy S4 telefona, ali je zato dosta bolje od prošlogodišnjih modela. To se sve može vidjeti u linku ispod, znači u tekstualnoj recenziji. Sony Xperia Z tablet dolazi sa nešto starijom verzijom Android operativnog sistema, to je 4.1.2 Jelly Bean. Međutim, Sony će sigurno omogućiti nadograđenu najnoviju verziju Android operativnog sistema, to je 4.2. Preko stock Android interfejsa Sony je ubacio i Xperia korisnički interfejs koji je isti kao i kod Sony Xperia Z telefona, samo optimizovan za veliki ekran. Sad ću pričati o par zanimljivih aplikacija i funkcija ovog korisničkog interfejsa. Prva zanimljiva su male aplikacije koje se pokreću dodirom na ovo dugme. Tablet dolazi sa nekoliko izbora, ali dodatne možete skinuti sa Google Play radnji. Zanimljivo je to što one ostaju iznad bilo koje druge upaljene aplikacije i možete ih naravno koristiti, međutim glupo je to što Sony nije omogućio pokretanje dve različite aplikacije u isto vrijeme. Zbog snage ovog tableta trebalo bi da možemo, ali eto, Sony nije to omogućio. Druga zanimljiva aplikacija jeste Sony Select, jer preko nje Sony vam preporučuje najbolje aplikacije i igre koje se nalaze na Google Play radnji. Međutim, nisu sve dostupne kod nas u zemlji. Još jednu aplikaciju koju želim da vam pokažem jeste Notes aplikacija, ali neću mnogo trošiti reći o njoj, jer svi znamo zašto služi aplikacija za beleške. Aplikacije dvije koje ćete sigurno koristiti su Track ID i Movie Studio. Track ID aplikacija je slična Shazam i SoundHog aplikacija, odnosno sluša muziku, prepoznaje tu muziku i govori vam koje su trenutno najslušanije pesme, a Movie Studio služi za editovanje snimaka. Međutim, onu koju vam moram pokazati i spomenuti jeste Smart Connect aplikacija. Preko nje možete se povezati sa dosta uređaja na vrlo lak način, znači sa slušalicama, sa zvučnicima, televizorom i tako dalje, ali osim toga možete podesiti i ponašanje tableta u određenom vremenskom periodu. Naprimjer, dok spavate, ajde ovaj night podešavanje, neka to bude od 10 naveče do 7 ujutru, možete podesiti tablet na nečujno
znači sound mode silent, i možete podesiti pokretanje određene aplikacije, kao što je na primjer alarm. Takođe, na kraju perioda možete podesiti vraćanje tableta na normalno podešavanje, znači više nije tiho, već normalno, i možete staviti pokretanje, možete omogućiti pokretanje neke druge aplikacije, kao što je na primjer Walkman aplikacija ili aplikacija za bilo koja druga za muziku koju god imate na tabletu. Fabrički, uz ovaj tablet dolaze 3 podešavanja: Night, Music on the go i Music at home, ali vi možete dodati event koji god hoćete, na primjer škola, trening i tako dalje. Ono što mi se ne sviđa kod ovog tableta jeste sama njegova veličina. Za mene je preveliki, ali to ne mora značiti da će biti preveliki i za vas. Druga mana koju sam vidio jeste preosetljivost. Kada hoću da scrollujem na gore ili na dole, često se desi da odaberem onu opciju koja se nalazi ispod mog prsta, iako ja scrollujem na gore ili na dole. Mislim, zato što je, ne znam, kod da se najviše primeti kod Sony Select, jer ako nekad hoće ovako da idem gore ili dole, tamo gde stavim prst, ono mi odabere tu aplikaciju. Treća mana dolazi od interfejsa. Dobro, na tabletu sve glatko funkcioniše i tranzicija između početnih ekrana, ali desi se nekada se prilikom te tranzicije neki frame izgubi. Nije to toliko strašno, ali nije nešto što sam očekivao na ovakvom tabletu. To bi bilo to. Možete pogledati video gde pokazujem kako izgledaju igre na ovom tabletu, to će biti ovako tu negde ili dole u opisu, ali što se tiče recenzije, to je bilo to. Lajkujte, subscribeujte se, recite svoje mišljenje nakon pogledanog snimka, a mi se do sledećeg snimka vidimo. Ćao, doviđenja i vidimo se.